जुजुलप्पा च्यानल नेपालिया नीति बज्रकृष्ण प्रालिया यहाँ बोया थो संगीत ख्य ज्याजुले च्यानल नेपाल सयाचुना दिपी सक्कल भाजुमेजु पिन्त जी रोस्ने हेजु पाखे लस्को सयाना चुना थो संगीत ख्य ज्याजुया मु आजु थैगु नेपाल भाषा संगीत उत्थानिया नीति अमूल्य योगदान बिया दिमा छमा कलाकार फाजु व मेजु यागु छिकपिन्त मासिका बिगु अले वेकनापा खलाबला यागु ख थोए खलाबला यागु छोले वंगुवाले थे थाउना जी छमा कलाकार या त छिकपिनिन हेने बोनागुदु हजुर थौया पा कलाकार ख मे हालामी अले लेचिनामी भाजु सुमन कपाली ज्यू छासा वेकनापा खलाबला या जुजुलपा छिता थो संगीत ख ज्याजुले लस्कु सदु कुइ कुसबादो सिक्विन्दान छुयाना चुनातिया थंकने जिगु चिन्या थो भजन छौ प्याइ टोन्टला बुद्ध भजन किरण साकियो ओके सिलसिला जिया भ्यान्जास नामका जैना सुना छि छमा मे हालामी अले लेचिनामी थो नेगु बिदा मते छगु बिदा ले मासा गु बिदा ले आदि द योला जिम्यालमी या टाइक मासो मला त मचान हा योप्तिना ठया कटा नपाना हालो न ठया जुला अन मा बाप्नु पाकेन छु यानो पिल ठया जुला तर आया लिपा चाहिँ वया चाहिँ वजको मख्या न आज संगीत पाकेन जी संगीत न तया टाइममा लासा जुरा मियालमी ए टाकियो गुली दाँदा त छिगुथो सांगीतिक यात्रा सांगीतिक यात्रा जुम यात्रा टा मल्ला चाहिँ मचाना मोड हो तर आया चाहिँ जिम यानो जुन पासमिना नपा मुना यानो उपति क्लब त्या दिएको चाहिँ 2042 साल न जी ओके खा मला जो सुर रामलका या 8 घण्टाको एजी ठंगने मे आलियो आज रिकॉर्डिंग नै याना अनि आज न सब नै याना संगीतकार मुखे मे जना मे बिदाना जीवना छि आतक गोपु मे हाला दिदुन अले गोपु मे लेचिना दिदुन हाल त चाहिँ भजन हो याना या नेपाली मे नेवा याना जी 150 वटा हाल्नु मलाई ले चाहिँ नि अब नेपाली नेवा याना 100 नागेलजी संगीत ख्य यगु कारण अले प्रेरणा भिमा व्यक्तित्व सुख प्रेरणालाई चाहिँ पहिला मा भाइलाई चाहिँ माउले अयो दो संगीत मा बाप जना म्या पसन्द पिना मलाई अनि वया चाहिँ पासपी सौ क्लब र जिना नजना टाइना पासपी पाखेन यो कोही प्रेरणा कया प्रेरणा बिया पासपी ता आछिगु सला सोकुमी भाजुमे जुपिन्त मेछ पुन्यांकी सल ठौ सेना जोंदु मलाई तर ठौने लोक वाउपटी मे घण्टा गरी कुएर आउपटी जिस पुन्यांकी मन स्वकते तिथि ख्वासे झलकी मामती नया तलवे मन स्वकते तिथि ख्वासे झलकी मामती नया तलवे बपी मुग बियाला सुतनुग एकम हे सित छ लै मते छंग छत बपी मुग बियाला सुतनुग एकम हे सित छ लै मते छंग हजुर सोयाहे दिला वेकना हालादी गुथो बालागु मे आहाक्न खलाबला पाखे वने हजुर छु द न्य ख्याला मेचा पिकना तिल गजौ रेस्पोन्स वया चंगुदु रेस्पोन्स ल तस्का बाला जोला तर मी चाहिँ त्यसका चलेन जो मन यो न यो मोबाइल न
कोसी मोबाइल दो मलाई ठाउँले पनि लेस्ल्याम पि पाजमेज गना दु तर खासै हाम्रो लासा मी चाहिँ तस्का बनाउँछ थटला खुसीले गेल मलाई तर सक्क चाहिँ उल्मो थो संगीत दैगु छु ख अले संगीत खेले जुया छि छुरीका थेंचो अले छितंका थेंचो संगीत खेले वया चाहिँ लुजोलुका तंका चाहिँ छुया मतंका मलाई अना वया चाहिँ या संगीत दिसुला संगीत चाहिँ टाइममा लास्ट थय थय परिवास दो टाइप्स संगीत दिसो सह अले सरहरु चाहिँ ठ ठगेला ठ चाहिँ जुन ठीक ठासा चाहिँ तला ठोना संगीत जी मलाई अना वया चाहिँ या सो सेकियो हिसाबको खल्लासा संगीत सो सागर न खा मलाई न्याकोसेकोसा गाना गा म फु सुवे पुनी म आत्तक छि छुचु सिरपा ट्याका दिदुन आजी इमेज अवार्ड जो मे चाहिँ नेपाल पासी होला अनिल नकमी संगीत जुला अनि अशोक श्रेष्ठ स्वेडी जुला अनि हालो चाहिँ निशा देसार चाहिँ जो मे चाहिँ जितेको अनव्या चाहिँ मच्छी गाउँ क्लबमा छौ सम्मान ल्याउदो म्यो चाहिँ छ स्वेमानी याद मन्ता छिथो संगीत ख्या पाखे गुली सन्तुष्ट दु अले मेचेका हाला छमा कलाकार माफु सन्तोष दयाल जितन जना मखला छिकुन्ता नपलाय खना आमाय खजनी आ नप्सियाला ठौने माफाबाट नाप चाहिँ ठाकुराई मला अब नाप ठामा सिना मसु ठौकने चाहिँ अम्मा चाहिँ फो खयाता हाना पल्ख दिका सकुमी भाजुमेजु पिन्ता मेछा पुतया पल्ख दिपाका वन्नीवाजी खुशी थे हना वन्नीवाजी खुशी थे हना ने पुका मतिना इना ने पुका मतिना इना वाफे वसा निभातो सा वाफे वसा निभातो सा चुनिझी सतिक सदा चुनिझी सतिक सदा वन्नीवाजी खुशी थिएन सोयाही दिलाथो बाला गुमे आहाक्न खलाबला पाखे वने हजुर आधिकारिक संगीत शिक्षा गनकया दिया संगीत शिक्षा जी कयु चाहिँ स्वर्गीय कुमारलाल श्रेष्ठ पाखे कयुदो अनव्या जी वस्ताज तनबहादुरको पाली पाखे कयुदो अनव्या जी पासपिङके चाहिँ जिम्ना पछौ क्लब दो ओ पासपिङ पाखे न जी यो सेका कयागा छमा मिहाला मि जुइता विशेष छुखया त ध्यान बिमा ध्यानला दक्को या बिमा मला शब्द बिमाला संगीत बिमाला मला आलियो जुन फिलिङ्स त ध्यान मुभी कना बालय म दक्को जो हिसाब पनि दक्को ले ध्यान बिमा थिन सोका छिगु बजारे वेटिङगु नुगु सिर्जना छुदु अझै नाचना त मलाई जी पसन्द याना सुन आ छोजु पसन्द प्याटो दो भया फटले आटो एक डेढ महिना प्याए मखला सछि तो 2071 साल बुद्ध जयन्ती खुनो बिगाड्यो जो विचार छिता अत्तिका यमा संगीत अग्रज्या नाकाया दिमासा सि नाकाया दि आनाका ब जुपि कोइ दोला तर आका मलासा यला दक्को यो तर आका मलासा जी प्रेमरोज प्रधान अन नारायण पाल छिगु मेता सीआरबीटी पीआरबीटी दर्ता जुया चौदुला पक्का दु आ मेउना या दु आ छोला ठौने छि तो चैन पला वे सोंदो मखला दतला यो जुया वया चौना दु आज मेवा तो पसन्द दत याट्नु दु नुगु पिडिया त छुसुजा बियादी आ नुपी पिडी त सबै मला सोसेका शिका क्लास क्या चास बानेको बगे पिता वो संगीत खया पासपिन त त्याटो फ्यु ख छुदु दो पक्का दो सो संगीत ख यो पि संगीत इन्ट्रेस्ट पि पासपिन छाउ खास सोसेका शिका सो आला क्लास क्या जग चास बानेको बगे पिता मुवंगु इपिया तिला चिता यको सुबा सिकपिन्दाना यको सुबा जिता सो जु नुगै खटन ते दुखना छिता तो क्यामेरा म्यान पासिदा अन बज्र कृष्ण पाकेता यको सुबा जिदेसन
सोयाही दिल थौ याथो खलाबला ज्याजो छिकपिन्ता गथे ताल बालाए ताल जुई मुवाङ्गु सल्लाह सुझाव पिया दिस हस्त थौ यात बा मेगु शुक्रबार हाना नाप्ला झेमा भा सुभा